Iya, ayam mah sebat dia mah ya. Jangan ulin kau yang katol lah. Yang ulin baturna itu. Mana nih, Bat? Hah? Mana? Punya orang yang ulin baturna. Ayo ulin katol. Mana? Katol. Ayo tadi toh. Ayo ke dua aneh lah yuk. Ayo. Hitungan mobil. Kemana? Kemana? Minum aja. Kalau uang, yang hitungan mobil. Ayo, tunda motor. Bang lumpang weh. Ayo lah. Kalewang. Kalewang buru. Berat ewang berat beneran. Yang ditomat tuh ai. Rempah kayu buat kalewang. Ayo apa ya? Sampai akhirnya gantian lah. Mau kita nyari deh. Lo gantian tujuh. Capek, gantian. Aduh capek lumpang sedikit kalau. Ayo buru
Ulah sare wae. Ulah sare wae. Ulah sare wae. Wah, tadi gitu di urang mah. Sare. Ulah sare wae. Sorangan wae teh tadi ge baturna. Gangguan. Bun ah. Lieur tadi tes ningalian mobil. Oh. Belum ke mobil. Oh, jadi itu lain ke mobilna. Hah? Dang. Mana rek naraon ka dieu? Nempoan mobil cenah ge. Hah? Nempoan mobil. Randa. Hei, Nya di lu aya rana. Kana aneh wae di lembur. nempoan mobil. Naon? Mobil. Budak di lembur. Hei, ada dia. Enggak sering-sering ya. Tinggal di ya. Ah, beli kopi, kan? Beli kopi. Hah? Beli kopi. Kan? Udunan. Habis itu ya. Buka. Cek, Mas. Ayo jangan beli seblak mah 10.000. Ngopi Emang geungeunah kayak kieu mah ngadang seblak mah. Oh, mau duit lah. Kalada we. Ayo duit lah. Budak suka belanja. Mana, Lan? Ayo. 2 bungkus. Oh, siap. Beli kopi ya, beli kopi Pak. Rokok nawe, anjing lu namanya tadi beli. Belanja ya. Ayo atuh rek mangkat. Oh, iya, mangkat. Buang. Tong liatin ya. Kopi 2. Jadi rokokna. Tadi. Lain mantong ladating. Tong liatin, Jul. Mana kata di dia? Woi, Karencang mobilnya. tadi di dia. Hah? Tadi di dia. Gumuk tadi ge sorangan wae baturna urang mah. Jadi, nanya ke mana, jawab ke mana sama. Tadi di dia. Gimana aja sorangan ka dieu? Woi, Naon tang ka jero? tadi teh tinjak itu bangkong. Lagu ah. Bikin nemen gitu ya. Ese aing mau ngomong dengan budak mah. Goblok gara rambung. Kalau ka ini kan deui jadi. Ya, eta mah. Kemana ngajawab jadi. Ese emang lagi. Budak datang tuh. Gila, budak teh. Baik. Gila. Gila. Saku dulu masih teh gila. Oh, aja ge. Eta. Beneran dia. Beli kopi ya mah. Udut. Balik sih mah barang beli teh. Kita mulai seblak sih, Blon. Dah kita aja. Ngerasain meli. Ayo tadi anu diomongkeun ngadengen tuh meuli seblak. Aduh, nya budak jeung barang udah goblok. Betul. Enak nih ngobrol. Ya. Tadi ngomongkan tuh seblak cuma meuli kopi. Panjangnya beli kopi sama seblak. Kopinya. Kita beli kopi. Tanyakeun tuh beli kopi, Seblak. Parah. Anu dicarita tadi teh seblak di dieu teh. Masalah parku, daun. Oh, daun. Daun itu barangan. Kopi mana? Kopi nu kemalen seblak. Oh, kopi. Oh, kopi. Hah? Kopi. Susu gemuk hidung, kopi hidung. Ngebut susu sama. Balik. Yeay. Wadah. Naon? Aqua. Iya, ada mabok sih ya. Uyuk. Kopi aja tinggal kopi.
cekal. Cekal. Iya. Cekal. Iya. Woi, cekal. Altres. Wes ngopi, mending ngopi. Apa lieur tinggal ge. Ya, sabenerna tadi ngadenge ini teh anu dicaritakeun teh meuli seblak, tong lada teh. Mending kopi jeung udud. Balik. Kita meuli seblak, mending kopi. Ada anu gelo di ditu cu. Hah? Gelo. Awewe. Gelo. Nah, lu mau teh aya awewe segini mah. Palung ku awewe. Jangan nu kelo. Teuing naam ya. Hah? Itu aya badut jadi teh badut tahu. Balik ah. Balik mah. Balik. Bulit. Kopi jaga di mana aja. Ya. Mau nak wae goblok. Bang balik oke. Lagu bikin nemen gitu ya. Hah? Bikin nemen mana? Saha? Mana? Mana yang bikin nemen budegna? Saya nembang anak. Pat merangkak bae saya teh aing bingung mana yang balas. Wah, kamu dicaritakeun tadi teh seblak di dieu teh. Emang lapar? Hah? Lapar tuh? Kopi, kopi mah lain seblak pohon. Kopi, panjang rangge. Kedeng tay. Baterai. Nah, Kopi mendingan ge. kopi, seblak. Action. Itu mah benar-benar seblak. Jangan dikasih seblak. Dari mon. Oh, mesti mali kopi. Oi, ngopi. Mending ngopi. Sok kali minum. Emang harus dibeli putih. Kurang yang balan malah cinggung.